sen? Жаңылары жоқ қазір, сезон жоқ чота. Бозым сезон жоқ қазір, 2 айдан бері резкий сода тоқтап қалды. Жаңылар бар есі çocuğu, қаласаң, жаңыларын берем мен саған. Ештеңе емес, оның қызылақ бол ғой. Жеңіс жаныңда берші телефонды. Тезірек берсең мен уақыт албай. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Қандай? Жақсы жүрөбүз. Денсаулықтар жақсы ба? Жақсы, Құдайға шүкір, отырабыз, өліп қалады дейсің бе? Не жаңылық? Жаңылық силерде екен ғой, шаарга келсем көчөлөрдүн аттарын өзгөртүп жүрсүңөр. Ертеден бери Пушкин көчөсүн таппайм. Пушкин көчөсү каягында? Досым $200. Карабашыңы же Пушкин көчөнү айтып койгонго $200 аласыңарбы? Мен сага жаңысын берем ғой, ескисин бербем ғой. Свежий, новый. Соомөс, не Пушкиндин эски жаңысы бар беле? Мен билгенден атам замандан бери бир Пушкин бар. Койчу. Айтасыңбы? Же муну оорулуу, же шаарга келип мен ооруп калдым да. Айтасыңбы дейм Пушкин көчөнү? Ами? Кой турчу, салам. Не? Эчтеке? Салам дейм. Пушкин көчөсүн билесиңби деп атам? Биякта бир көкме Пушкин деп өлөнчү эле тийишет. Отурган жеринен бир уантар уктатып койдум. Досум өзүм берем жаңыларды. Билбейм. Мен уктап атамбы? Сөздөрүңөр өзгөрүп кетиптир го шаарда. Бир уктатып уктап аткан адамды уруп ойготуп бирчи эле, уктатып койгондорду ушулардан көрүп атам мен. Айылга керек неме ата, түн жарымда уйку качканда кеп алам бир бара кылып уктатып койду ошол жерде. Kimisinik olup ketdi. Alo. Alo canım. Canım. Мампусика, кузись, canım. Alo canım. Kayaktasın? Puşkin көчөсүн издеп жүрөм. Апе, Пушкин көчөсүндө эмне болуп жүрөсүң? Үйгө келбейсиңби? Биз сен жакшы көргөн мантыңды жасап, балдарың менен жебей күтүп отурасыз. Үйгө кел. Үйдүн адресин айтып коесузбу? Эртме тийбеши, ушунча жылдан бери 30-дан бери кирип чыгып жүргөн үйүң билбей калдың ба? Кирип чыгып эле жолдон кел атасың, кайра көчөгө чыгасың. Ошо мен сага сөз айтышым керекпи? Улица Тоголок Молдо, дом 30, квартира 15 деп айтышым керек мен сага, Өзүң таап кел, айтпайм, уктуңбу? Алкаш. Атыңызды айтып коесузбу? Ушунча тез сүйлөйбү? Бул байкуш өлтүрөт го, жаныңда отуруп ушундай телефондо ушундай сүйлөсө жаныңда. Өзүм чалып өзүм айтам го. Мен өзүмүн жаным го, сени мен сүйөм да. Сени мен сүйөм дейм. Неме? Пушкин көчөсүн билесиңби? Пушкинди сүйөм. Пушкинди сүйбөйм, мен сени сүйөм. Аяқта Пушкин әлі, бұяқта бір кіші аз шалам өзіме. Не дейсіз? Неме, Пушкин көчөсү қаяқта білесің бі Пушкин көчөсү? Пушкин. Пушкин, мына жолдан шыққаныңыздан кейінгі көчө Пушкин. Bir çal oturat қой, шодан шықсаңыз, Пушкин. Пушкин көчөсү бияқ? Бияқ. Бияқта Пушкин көчөсү? Бияқта да, бияқта, жолдан шыққан. Неме, Тоголок Молдо көчөсү қаяқта?
Toğalak malda gerek mi? Sizge Pushkin gerek mi? Kimisini izlep jüre? Opşum ekotengele gerek. Neme? Bizge kaysınız yakın? Toğalak malda önce Pushkin be. Pushkin bu yakta dedim. Toğalak malda mına Kıtçık'tan elder turat ko. Kıtçık köçöden ötkönüңüzden keyin çoğ trassa oşol Toğalak malda köçösü. Kaysınız yakın şunda bizge? Bizge mına yak jakыныrak mı? Korotkira. Ha, Toğalak kardeşler. malda. Ha, Kırgız bolgandan Kırgızga Toğalak malda jakın. Ha, Pushkin oruslarga jakın. Jölle. Neme? Toğalak malda 30-cü qayerda bilbeysin? Zıvan etmez mi Jo, jölle? sırapayın gelin. Ha, özüm tağı alam. Neme? Nday da balam. Oşol Pushkin köçesine çerez Toğalak malda ötse bola mı? Toğalak malda bir yakta olsa, Pushkin bir yakta olun. Kan çerez yok, iki jakta olsa. Anda mağa lütfü Toğalak maldaga tüzeli organım oň eken balam. Aylanıp oturbaylar. Bakma Pushkin köçeninde de özüm tağı alam. Jölle zıvan etmez mi? Ya. Zıvan etti bile tosu oldu. Çok cana bir öden sırasam Toğalak maldan aytıp koyasın mı desem $200 dedi taң özürayın akmak. Ha men izlep yürgen kişi $200 emez 2000 so'mduk dele kişi mesal özü. Bir yakta Toğalak malda. Jölle zıvan et koy, kayır dedi bey. Ama buna kişi kayırdan gördüm. Ha bunun üyüne varıp men kança jol turbalarını oңdotуп bergen ben. Salam aleykum. Selamünaleyküm. Santexnik. O, Kandaysın? Жақсы. Atın gibi ne? atım Kanat. Ha, kanat kanday? Жақсы. Kança oldu berip turganыңa? 10 minutтай болуп калды, 5-10 minutтай болуп. Mo жерде эмелеп отуруp шашып атып автобуска чыгып кетип телефонум калып калыптыр да. Ошо жерде Телефон көргөн жоксуңбу? телефон көрүп, бир чал бардым азыр. Жок, чал эмес, телефонду айтып атам. Ошол уруп кетпеди? Мен билбейм, сен көргөн жоксуң? Жок, Колуңда телефон. телефон жок. Ошо отуруптур да, бир келсем бир чал. Шашып кетип калып түшүп калыптыр да. Звонить этип көрбөйсүз. Бирөө алып алса эми симкасын чыгарып салды да, я. Звонить этип көрбөйсүз. Жок да телефон эми. Ha meniki. Берип турчу. Meniki. Азыр симкасын чыгарып салды го эмчи. Могу отуруп. Азыр кылышып этмеспи. Азыр. Гудок кетип атат. Аха. Алло. Alo kim bul? Мен Жаныбек. Kaysi Janibeksin? О, эме таш көчөдөгү. Taş köçedeki Janibek? Аха. Ha men seni tanıbayt ekem. Мени тааныбайсыңарбы? Tanımayım seni. Тааныбаган кишилер чала бересиңер. Чалбачы. Жаман настроение. Кайра тааныбайын да мага Ё-моё, Ё-моё, мен өзүм чалып атпадым беле. Телефон берди ми? Ё-моё, нервный берчике. Нени? Мен өзүм чалып атпадым беле, аны чал адашып. Ha telefon. Нервный болуп калды. Азыр. Өзүм чалып алып кайра өзүм. Alo Janibek kanday? Жакшы? O taş köçedeki Janibeksin mi? Мени каяктан тааныйсыз? Ha bu telefonu senden başka hiç kim çalgan yok. Кечиресиз аксакал эме. Сүйүнчүсүн деле берейин. Алдыгы телефон меники эле. Ичинде көп адрестер бар эле. Kaç telefon? Алдыгы сиздеги телефон меники. Ha men kolundaki telefon seninki olsa sen kaç telefondan çalıp atasından da? Мен башка бирөөнүн телефонун менен чалып атам. Şu birini bu yemi götürgeniңер koyboysunlar bu yetemez be. Жок, эми бу жерден жанымда турат. Сурап алып чалып атпайм. Сиз жардам берсеңиз мага ана мен сүйүнчүсүн берем сизге. Canım mınday Telefon kılalım, bile yardım gerek olsa mınday kılalım oğlum be. Sen bana yardım ver, ben sana yardım vereyim. Meyli аксакал. Sen bunu Toğalak malda göçüyorsun bilesin mi? Билем, мен өзү Тоголок молдо жашайм да. Эмне кылыш керек эле? Ha Toğalak malda yaşayasın. 30. üy 15. kvartira gerek ele da. Кандай? 30. üydü bilesin mi 30. üydü? 30-чу үйдө мен жашайм. Oşol 15. kvartira'nı bilbeysin mi? 15-чи квартира? He. Аксакал. 15-чи квартирада эмне кылып жүрөсүз? Bilmem bir gel mantı cep getin dedi o. Аксакал, алло. Алло. Алло.
Yo-yo-yo-yo-yo, ey. Yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo, berçi, yo-yo-yo-yo, berçi. Men geçişim gerek. Berçi telefonu, yo-yo-yo-yo. Özümde men menden özüm üyüm sıra, yo-yo-yo. Nele olup atası? Özüm üyüm, özüme sıra otadı, yo-yo-yo. Hazır, hayalma çal olayınca. Az Sizde hayalma. turat koy, çalın. Az geçip az hayalma çal olayın. Az. Çetin bindin Alo, isasını tökөт. Alo. Alo. Alo canım. Alo, qanday? Canım iyi, canım. Men оқсаң, азыр деген үйгө күйөөм келет, сен келбей тур, макул өзүм. Ya. Yo-mayo, ey. Yo-mayo. Apkechi. Geç. Yo-mayo, ey. Ya telefon. Yo. Alo. Yardımdaş. Alo? Ya, Jamila. Ya, bul men kүйөөң, Janibek. Жаныбек? Ой, мен çalып атам сага. Апе, Жаныбек, сен тиги сантехниктин номермен чалып атасың го? Yo-mayo. Сантехник, yo-mayo, ey. Yo-mayo, sen qaqtan bilесің сантехниктин номерин? Сен жокто келип кетип атпай дейм да. Тиги ваннанын трубаларын оңдоп кетип атпай, ошондо алып калган да номерин. Ошондой десең. Ооба. Неме кыл? Сен азыр эчкимге эшикти ачпа, макулбу? Мен азыр милиция менен барам. Ачпа эшикти ачпа эчкимге. Ой, Кудай, койчу эми Жаныбек, эми ал экөөбүздүн ортобуздагы эле проблема го, экөөбүз эле чечишип алабыз. Милиция чакырып эмне кыласың? Тиги сантехникти кошо келеби? Сантехник эмнеге келбейт? Азыр эшикти ачпай туруң, мен азыр барам. Эч такылдап атат. Мейли. Качпа. Telefondu ver, ey.